گەشتبینترین کەس بە ئۆپراسیۆنا مووسڵێ چاوەڕێوێنەت کرد و هێزن عێراقی بکارمەند هەیامەکە کێم دە هێژمارەك مەزنجێ تاقین باژێر کۆنتڕۆل بکەن. کۆنتڕۆلکردنا تاخان لە پای هەڤ لە ڕۆژهەڵاتی مووسڵێ عالیە هێزن عێراقیڤە و پاشبە چوونە چەکدارên داعش جوان تاخان بوویە جێ پرسیاران کە ئەو سەدەم چنەک و هێشتن ئارتێشا عێراقی دە هەیامەکە کێمدا ژێ قۆناغا دوام زێدەتە ژە 27 تاخان کۆنتڕۆل بکەن و خوا بگهێنن جەمێ دجلێ و ناوەڕاستا مووسڵێ. پراوردەکردنەکە بچووک دناڤەرە هەیاما چوونە هێزن عێراقی بۆ ناو مووسڵێ و هەیاما قۆناغا دووەمدا ئاشکرات بێ گۆ قۆناغا دووەم برسترە و دەستکەفتنên wê mezintrin. یەکەم جار گو ئارتێشا عێراقی چوو ناو یەکەم تاخا مووسڵێ دێ چارێ مەها 11 دەبوو و di nava Moslê de şerheya 16 meha 12 dema qonağa yekem hat seknandin berdewam bû. Duê heyamê de wata di 42 rojan de nêzîkî 20 taxan hatin kontrol kirin. Wata her du rojan yek tax dihat kontrol kirin. Dê 29 meha 12 de qonağa dom a operasyonê dest pê kir û heya 15 meha yek. Wata di heyama 18 rojan de 27 tax hatin kontrol kirin. Wata hêzin Iraqê rojane tax û nîvek di qonağa duwam de kontrol kirina. شارەزایان سەربازی vê xortbûna pêşveçûna hêzên Iraqî di qonağa duyem de bi hejmarek sernev ve girê didin got evin. Yekem ji berî destpêkirina qonağa duwem ve bajarê Mosul û derdora wê bêtemamî ket bin dorpêça hêzên Iraqî û hatina piştevaniyê ji bo Daeş qut bû. Duwem kêmbûna çek û cebilxaneya Daeş di nav Mosulê de bêsedema berdewamiya şer û pevçûnan û qutbûna hatina çekan bo nav Mosulê. Sêyem زێدەبوونا هێرشن ئازمانیên hevpeymanan بۆ ser Daeş li nav Mosulê û armançkirina otomobîlên bombekirî û di qonağa yekem de piraniya kuştiyên artêşa Iraqê bi sedema otomobîlên bombekirî bû. Çarem zêdebûna hejmara şêwermendên Emerîkî li nav Mosulê. Pêncem şarezabûna hêzên Iraqî bi tektîkên Daeş û şerê navta xan. Şeşem ji demê destpêkirina qonağa duwem a operasyona kontrolkirina Mosulê rewşa seqayê cigêr bûye û nebûye rêgir lê berdem bordûmankirin û armançkirina çekdarên Daişê. Heftem seknandina operasyonê bo dema du heftiyan derfet bû ji bo hêzên Iraqî heya rêzê xwe rêk bikin û tektîkên nû ji bo şerê nav Mosulê deynin. Ev pêşveçûna bilezya hêzên Iraqî bû sedem ku zêdetir ji sedî notiya Rojhilatê Mosulê bê kontrol kirin û hêzên Iraqî pêşbîniyan bişkênin. İbrahîm Adem, NRT